Hey wena uyambona uManqele usigqoka uNazaretha khathi lo mfana yini ayozayenze nje yena ngale ukuthi ukotela ngoba siyazi ukuthi uNazaretha ugqoka ukhuzana qala wajike wakhipha ingoma enebhola ukhahlela ibhola namhlanje usegijima ngomNazaretha sekuyingxoviya ibhola nomNazaretha kuhlangana kanjani kwayena kuMaholo umshiyeleni ngomini esiyomukela imoto ngoba siyazi phela ukuthi uManqele azawine lapho khosini walolo khosi lo lwalugxeka ethi nomkhonyovu senamkhonyovu manje ngoba sekufanele kune nomncintiswano uMahu usale kanjani lo mncintiswano ipi imali kaMahu ngoba siyakwazi amagama kaMahu kule ngoma uthi uMahu yena umuntu osebenzile ilelilale ingoma phela ingoma uMahu yini eshiwile kule ngoma ekokhosini wangawe uMahu uzomukela imoto adayiswe ipholo uMahu imali yakhe angidisela ipholo lo uMahu ahlisela imali akakwazi ukuthi abe nepholo uMahu enganalutho ekubeni uMahu uyena ibenefit yale ngoma alikho iqiniso la alikho usayimukela nomphako manje ingoma useshiya uMahu ufuna kanjani uMahu epholweni ngoba phela ingoma ekaMahu uMahu owenze wathatha unyaka kade ecula uManqele akasabe nengoma thatha unyaka usebenzele engane le i2K ngahle manje engane uManqele ade isipholo ihluzo lemali anika uMahu imali yakhe angabi nje iqeli sayigovu seqhasha yena okhosini lengane sayibo ishone lengane shonile ingane isisali lapha ningasayi komukela ipholo nayo adayiswe ipholo hlusa imali phakathi